Eski sorudan abi böhüştek nafrandi Börengi khayim perjvan Mejna velat khemlandi Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان وشان رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجا ایرو 22 چلی 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده همین وچین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویا شانده آدم پارتی ایرودچه İmralı'ya parlamenter partiya ve kevi demokrasiya gelenden parti sıra süreye önder o pervin buldan 28 kanuna 2024 de Birey rapora hevditin kiribun şandaya koja sürüye önder Pervin Buldan ve hevşaredar bajaremezin merdine Ahmet Türku lüşuna ve kayyum hatiye tayin kirin pek dahat beşli hevditin ali İmralı'ya bu partiyen siyasiyen meclise siyaset medaren girdi PKT'den den partiye u derdoren cudare hevditin kiribun hatzanı koşanda İmralı'ya jibucara düyemin birey rapula öcalan hevditin ebike de iru biçe grava İmralı'ya ne hatzanin BK2 de şandeye de cihdi gere. Endamı komiteye rebera PKK duran kalkan got hevdanın rebera poju bu rızgariya Türkiye şansı daviye. Duran kalkan da bername medya haber TV'de nırkhandinek berfirehkir. Nırkhandinek xode balkşan servan xalan. Rebera po du hevdîtinên dawî de peyamên dîrokî dan hevdîtina yekemîn weke hevdîtina malbatî hatibe destşankirin jî ji bo me û gelê me girîng bû lê di hevdîtina duyemîn de şandeye dem partî hevdîtîn kir tenduristê rêbera po ji bo me dilxweşî anî me peyamên rêbertî bi baldarî şopandin û em dişopînin em hewl didin peyamên rêbera po fêm bikin de heman demede derbarê encamên karên heyeta dem partiyê de ji bilî vê ti agahiyê me nîne ev weke raya giştî weke herkes li daxuyanî li ser çepemeniyê dinihêrin hewl didin rewşê fêm bikin û dersê ji peyamên rêber apo werbigirin gelek tiştê negotin lê di pratikê de rewşeke cuda nîne duran kalkan û dewam dike me ji raya giştî eşkere kir ku em ê bi berpirsyariya xwe rabin müzakerevanê me yê sereke ji xwe rêber apoye em timî li piştî pêvajoyeke ku ji aliyê rêber apo ve bê meşandin radwestin ji niha û pêve jî em ê li pişt bisekinin em ê li gorî biryarên wî tevbigerin lê ji vê wêdetir em pratikeke nabînin ne di gotinê ne di pratika desthilatdariyê de bi taybetî jî di AKP de guhertinek nîne hin derdorên çepemeniyê jî jehrî dibarînin nêzîkatiyên sivîk derî însanî nîşan didin heqaretê dikin xwe arzan dikin ev yek ji ber desthilatdariyê ye di serî de Tayyip Erdoğan gotin û daxuyaniyên derdorên AKP rê nîşanî çepemeniyê didin li İmralê jî têkildarî rewşa rêbera po ti guhertinek nehatiye kirin belê hevdîtin bû lê ev yek encama têkoşîna li ser bingeya pengava azadê ya navneteweyî pêkat ev yek ji bo têkoşîna gelê me serkeftinek bû rêveberiya me daxuyanî da û nirxandin hate kirin lê em dibînin ku ji vê wêdetir pratikek nîne têkildar rewşa rêbera po ji aliyê desthilatdariyê ve ti guhertin hatiye kirin agahiya me ji tişteke nîne Nöbeta ji bo azadiya rêbera poya li bajarê Strasbourgê di hefteya 657 di dome de hefteya nû de du welatparêzên bi navê Kemal Doğan û Muhsin Çoban çalakî de wergirtin. Endamê Koma Çep a Parlamentoya Avrupayê Pernand Baran Ars, Sebadîs Everding û Lîl Sihabî Koma İttifaqên pêşverû ya sosyalîst û demokratan jî Andres Sikinder
سردانا نوبت آزادی کرن دا خفتران دا حد دستشان کرن که ریبرا پو سمبولا آشتیه و دوه آزاد ببه دوه حکومت ترک لشونا دوام کرن شهر بگل کرد رد نو آشتیه ده بخبته جبو تبلیبونا ریبرا پو یل پیواجی آزادی و آشتیه بانگا پشتوانیا ناو نتویجی هاته کرن لفرانسایی جبو آزادی فیزیکی ریبرا پو مشه دریش هاتن دست بکرن لفرانسایی جبر سالوگره کمپلو پازده ثباته مشه دریش هات ارگانیزه کرن مش دی چارچوب پنگاوش ریبرا پو آزادی دیل دار قستن چالاکی که او به 26 روزان دوام بکه 21 چلی دست بکر و دی پازده ثباته دل باجر استراسبورگ به مشک ناوندی به داوی به کردستانی دوست خوی باجار به مشن داوا آزادی ریبرا پو بکن روزا دست بکه مشادرج لباجار لورنته لدا خویانی که دست بکر بریا مشتس بکه لسر ناوی گیرسیه هفسروکا کجده که اوروپا زبیده زمرو تاقبی ببرفری باسا کمپلو بازده ثباتی کرو بود از مشادرج وکه تمثیل کردن 26 سالین دیلگرتنا ریبرا پو ببشتاریا 26 کسان تلدار خستم پرگال اشکنجه یالی این رالی از 26 سالن ده شخص ریبرا پو ده توایا گلن آزادی خواستی که جبو انداویلی به پرگال بینن و آزادی ریبرا پو بیسوگر بکن ام دمشن ام خود کشن مش آزادیه مش پاراستا شورش روژاویه پشتی مشه گرسیه گل بر بنابن دا باشر و مشیا اگر روشنایی دا قتلم دو بانگاوزه من هجمارا کسین دشوات ده جیانا خوش دستان درکت هفتو 6 کسان رایدرین ترک راگهانو که هجمارا کسین لو تلا گرانت یا لناوین دا لیانه یا کارتال کیا یا بولوی ده جیانا خوش دستایی درکت هفتو 6 کسان هاتیار کرن دو کرسیتا شوات ده 51 کس بریندار بونه و 9 کس هاتنه بنچاف کرن لالی دن دویمین دادگاه جزای سلحه یا بولوی تکیلدار شواتی بریارا قدخه وشاندیه KCK جبو کسین بولی جیانا خوش دستانه سرساقی خوست هفسروکاتی کنسرو برا KCK ببونه شواتا لوتیلا گراند یا لناوین دا لیانه یا کارتال که یا بولی داخویانی کنویسکی وشاند دو داخویانی هفسروکاتی کنسرو برا KCK ده وحاد کتن ده انجام شواتی ده جرای گشترا هات پاروگیرین که هفتو 6 کسان جیانا خوش دستانه و زیده رو پنجو یک کس جی بریندار بونه ام دخوازن دیار بکن گو و بویره ام گرکه خمگین گرینه رحمه خودی لسر کسی جیانا خوش دستانه به و جمالبات انوان ره سرساقی دخوازن جبیرینداران رنجی شفای دخوازن گلکی اشکریه کو اف کرست جبر خمساری رودایه کرست ام ببیرنگی تم جبر خمساری روددم دستلاتاریا ترکیه ده چارچوه خدمت گزاریه گل ده لگور ارکاوی یا سرکه توناگره تکانه دشتا کو هیه نها دسلاتاری گرانی دایه قرکرنا گلی کرد و شل دیجی گلی کرده همون حقیقیار نه دموکراتیک گندالی ihmal kirin u dizi veke encameke ve ferasetê derketine holê û zêde bûne. Ger têkildarê bu yerê lêkolînên berfireh werin kirin û eşkere bibe ku ev şewat rast bi vê ferasetê ve girêdaye. Lêbele weke hemû caran biryara qedexeya şewatê dê dayî rê li ber lêkolîneke serbixwe û berfireh tê girtin. Mixabin serdemên rastîn û zihniyet polîtikên dibin van sedeman de nayên eşkere kirin. Em hêvî dikin ku vê carê vê muxalefet û rêxistinên civakî baweke berfireh li ser vê kerasetê bisekinin sedemên rastîn ên xemsariyê derxînin holê û bernameyeke nûbûn û demokratîkbûnê pêş bixin.
ji bo heft rojnamavanan biryara rêhingirtina hatayên de encama lêkolîna mehane ya heft rojnamavanên girtî de biryara berdewama girtina wan hatayîn. Parêzeran diyar kirin ku tevî ku rojnamavan meheke di girtîgehê de ne derbarê dosyaya wan de tu kiryar nehatiye kirin. Parêzeran got azadiya çepemenî û mafên civîn û xwepêşandinê ji aliyê dozger û polîsan ve hatine binpêkirin. Serokê Giştiya Partiya Zaferê Ümit Özdağ bi îdaya bi eşkerekirî tehrîkkirin kîn û dijminatiyê li gel kiriye hat girtin. Di 19 Çilê de ji ber gotinên wî bi îdaya heqaret li serokkomar kiriye lêpirsîn hatibû destpêkirin. Ümit Özdağê ku li Ankara'ya hat binçavkirin piştî karên wî yên li Müdüriyeta Polîsan Sevkî Adliyeyê İstanbulê hat kirin. Ji aliyê din ve ji ber îfadeyê wî yên derbarê Sûriyeyê bi îdaya bi eşkereyî tahrîkkirina kîn û dijminatiyê li gel kiriye lêpirsîna duyemîn hat vekirin. Serdozgeriyê di çarçoveyê lêpirsînê de îfadeyê wê girt û sevkîgirtinê kir. Piştî lêpirsîna wî ya adlî temam bû hat girtin û şandin girtîgehê. Belê godan cemen çend serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dembaş. گوێگران و بیسەرانی ڕادیۆ دەنگیگەل لە هەر شوێنە گوێبیستیمان سڵاوتان لەبێ. من محەممەد بابانم، ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی پرسیم جارشمان تایبەتە بە پاڵپشتەکانی باشووری کوردستان بوو بە خوددانی گەلی ڕۆژاوای کوردستان. بۆ قسەکردن لەسەرم پرسەش میوانداری ڕۆژنامە و هاوڕێکارانمان کرد. هاوڕێکاران بەخێر بیت. سواس بۆیەوە، سواس بۆ دەرفەتەکەشتان. زۆر سواس. سەرەتا گەر بپرسم ڕەوشی ڕۆژاوای کوردستان و بەخوددانی گەل چۆن هەڵسەنگێن فەرمووی. بەڵێ دەستپێک سڵاو و ڕێزەنێرم بۆ تەواوی گوێگران و بۆ گەلی بەرخۆدێری ڕۆژاوای کوردستان بۆ هێزەکانی سووریای دیموکرات با یەپەگە و یەپەژە و تەواوی ئەو هێزانی دیکەی کە ئامادەی سەفەربەری بوون و بەشداری ئەو تێکۆشانە مەزن و دیرۆکێ دەبنوە بۆ گەلی ڕۆژاوای کوردستان و هاوکاتیش بۆ هەر مرۆڤێک کە بەشداری ناوم